سلاح هر نخوشی زیادتر که هر دل ایشایی زیادتر که ام جیوید بیشه یادی تر هر دم جی گم هول هفدورونه او آراستا بوان باوریان بکروان گوتنا راستیه تفلی شورشا سوریه بو تاکو هاتا ترور کرن. پاکروان نصرالدین برهک باوی علا لگنده گوریدنا یه سر به دورا آلیان و لروجاوای کردستان سال 1960 جدایک بویه. خوندنا خواه سرطایی لگنده خواه کر. پشترا خوندنا خواه قوناغ آمدهی لباجاروک چلاغا بداوی آنی. داکو بری خواه بدا پارزگاه حسک قوناغا ناوندی لدبستانا پیشسازی بداوی بینه. پشترا باورنامه پیمانگاه پیشسازی بش الکتریکی لدیرا زوری به دسفانی. پاکروان نصرالدین برهک یه دسپیکا جوانیا خواه تفلی رفین پارتیا دموکراتا کردستان سوریا بو جبر باورین وی به هیز و رامان و پشتوانیا جوانان کار دری خستنین خوندکاران ده لچلاغا حسکی و دیرا زوریت کر. سانکی مضحی بود بر قضیه خودت بر ملت خودت بر هوالی خودت بر افسی هوالی وی لجمعید سرحتشتیم قال کی دفاع حزب خو و نهج خو باوري خود كر وقناعات خود كر والتجار جي شاش نشو قاس مطباتي هاتم في شابي حزبين صديم برن كرتم خدي موقف وتد وجهد قر شهيد نصر الدين برهك باوي على خورتكي كرد پرورج معلوماتك ولات باريز حمي جوشي خو حمي جياني خو خباتك بيرا وستاندن بردواميا خباتي سر حمي استا چه دا استه رخصتنی دا جهه کیوی تایبت ناو رخصتنین پارتی هبو درسوزي قالك حوالي خبو يعني قريب حوالي حميا وك هفل وابنر والوال هفراقر هر وسط ناف جواتا كردي دجي جهه كيوي تايبت بيوندين باش نافيناوي و معقوله دوري ده هبو كي قالك صلح واريشين قد جواتا كردي وناكو كي قد شيدبو دائما تدا آماده بو حاضر بو جارة سرجي دكرن تم برنامج كيويش بو جارة سركرنا اريشي دوري هبو ناف حوالا رح سفك بو بحمي كاري راد بو خوش کار ندا عليكي کار چه زحمتیاوی با چه دور با چه نزدیک با کدری با رحیویش خباتی را دائما آماده بو هر شواز خباتی شواز کی چالاکی بهشمندی برحکی دلسوز نشتیمان پرور سروی ربازا پیروز ربازا بارزانی نمر بگمان بیرانینا کوچ کرنا شهید کی وقت ماموستا نصرالدین برهک باب علا جه داغیه جهه بیرانینه یا گو لهنگکی وکوینا سر بازک پیروز دلیویا گه مروف حوالی نوینا انجمنان اجتماعی به پارتی دموکراتی کردستانی سوری به گوینا پیک بینه درسک اب جگلک کسین دپیر شهید باب علا گبین پاکروا نصرالدین برهک جهه ناو جواکا کردی پر بو خورد بو یکج اندامی پارتیا دموکراتی کردستان سوریا بو چاراکوان بو گلکی وقت بجی پابند بو به پرزگریکا کردی و دبرد خبات دکر لی براستی او خبات آوینا چاورشیش آلی رجیم هاتی و آلی پیدی بجی و ده روشک ناخویا هاتا شهيد كرن وحتى آن هاجي حقيقة نهاتي خويا كرن كاب تشرنجي بو تفيقو قال لك شبهات شيبون لسر فار خيمة نافي وقوتي أتبجم وملطي كرد في خبات كري هجا في شهيدي جبير ناكي جبرقو كسيقو دبر ملطي خدا شهيد بي أو سمبولكا الجم قليما پاکروان نصرالدین برهک جه کنگره پنجان تا کنگره دهان باشداری ده کنگرین پدکسی دکریه و جعالیه حوالین ری بازا خواه پارتیا خواه و هاتیه هلبجارتن بکارو خباتا خواه و باورین حوالین وی جیره پله پله دناو رفین پارتیا خواه ده بسرکت تاکو دو کنگره شهید کمال احمد درویش ده سال 1998 ده اندامتیا کمیته ناوندی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا بدست و آنی پشتره جبو اندامتیا پولیت بروا پارتیا خواه هاتل بجارتن باوریا وینا بزیر بازی گلکی دهات
ودوجه دجمنات سكني قد دوجه رجيمي دوجه مستخبرات دوجه افنريني تندرو دندري تفقرا كردي اللي مخابن دستي قدري جما خرتر بو كاريبو في دنجي راستي بطفي واوانات فاضل بس كرد بسكنن اب خوينا شهيده ريت كان وجمره بكريا بوي ما في كردي سوري سلطان حسين ديكتاتوري فاشي لكردادا بحمايه بصدي هزارة كنتن بلادة بازاري كندا ويران كر صدام حسين شو كردستان شيبون على كردي هذا باوی علا د دەستپێکا شۆڕەشە سووریەدا تەڤلی ڕەفەین شۆڕەشێ بوو دوپێشیا خۆپێشاندانێ لە دژی رێژێمە ئەسەد لە ناوچەیەن کوردستانە سووریەدا دمەشی و جێ خۆ دەگرت داخوازار و خاندنا رێژێمە ئەسەد کرد برهێک ji kesên xwedan rol û pêgeh bû di partî de û di nava rêzên tevgera rizgarî xwaza Kurdistana Sûriyê de rola wî diyar û berçav hebû û di xewn û xeyala wî de bi destveanîna mafên gelê Kurd li Kurdistana Sûriyê li ser rêbaza Barzaniyê nemir hebû lewma tim û tim cihê armanca rejêma Esed bû di berdewamiya xebata xwe de gelek caran rastî gefên di jêmê de hat di sala 2004 de piştî raperîna Rojavayê Kurdistanê rejêmê ew girt piştira sala 2009 jî careke din ji aliyê rejêma Esed ve hat girtin û zindan kirin lê bîr û bawerî û îradeya wî di her careke ku dihata girtin de bihêztir dibû ji kiryarên rejêmê û şehîd Rişdma li ser xebat û bîr û baweriyên xwe. 2004 em hevre bûn di hepsa Sêdnaya di rewşekî pir aloz û pir zehmet me tê di derbas dikir duwa zindana de bêxwarin bêruhnayî tadayîk zor lê vî hevalî bi rastî xwedî helwest bû û cê rehetiyê bû cem hevalê xwe teva cem xort û mezun ê bi me re karî bû rehetîkê bigî niva xorta û piştgiriya wana digirt û wek min dît jî xwedî helwest bû xwedî mewqifê hêja bû bi rastî hember wan leşkerê nezanî xeşîm ê tadayî dikirin hember wa dusekinî û helwesta Kurdî di wir de jî dida û gelek cara jî mi bi çavê xwe ev didî. Şehîd birhek di roja 13 Sibata 2012 de dema ku karekî partî radibû li ser destê hin çekdarên nenas yên devnixwemandî li ser ya gundê Genco hat armanc kirin dijwarî birîndar bû ji nexweşxaneya Nûr ya bajarê Qamişlora hat veguhestin piştre beref Helebê ve hat veguhestin û li nexweşxaneya Martînî niştir giriyeke bilez jê re hat kirin lê ji ber giraniya birînên wî di roja 22 Sibata heman salê de şehîdê gotina rastiyê tevlî refên şehîdên Riya Azadiyê û Kurd û Kurdistanê bû. نموناک بوو جێ وەفاداریە نموناک بوو جێ mêraniyê yanî wek zilamekî wekime nas kirim kesayetiyekî mêr bû nedetirsiya bawer bû bi rêbaza xwe bawer bû bi yekîtiya miletê Kurd bawer bû bi azadiya miletê Kurd gotvê hemî xebat hemî kar bibe ji bo miletê Kurd azad bibe pêşa rojek baş ji miletê Kurd bê peyda kirin جێمە خابنیەی گەلێکی ئیرۆیەکی وەک باوێ عەلا نەدناو کارێ مەدەیە ئەمووی نابین وەک ئینسان وەک خەباتکەرێکیژی وەک ئینسانێکی بڕاستی ئەسکارم بێژم مناضل بوو و دلی ویژی مەزم بوو دائما کوردیتیاوی پێشتیا پارتیتیاوی بوو بە ڕحەکی کوردایەتی دفکری نە بڕحەکی حزبیتیا تەنگ دفکری بێگومان divê dema çûçik de monîkarê mafê kesayetî weke bavê Ela bê dij ku bavê Ela bi rastî insanekî hestiyar bû hevalê xwe bû daîmen malawî wek dadgehekê bû bawer bike qadîkek yan muhamîkek wek wî net şixulî di çareserkirina pirsgirêkê civaka Kurdî de heta ne Kurd birayê me Ereb jî heta birayê me Xristiyan jî gelek pirsgirêk çê dibûn di civakê de ew wî ev pirsgirêk xelkê bîr û bawerî pêtanî û mihima xwe bi rastî jî pêktanî kesayetîkî xweyî gotin bû kesayetîkî rast bû kesayetîkî merd bû kesayetîkî
تشجر بيجي براستي البجن بالا بافي علاتي او لهر هذالك يخا حريص بو بس نحريص بو الصرخه نفس اخر وجبر ويا النتيجه ويا دستي خرابه هات كشتن وشهيد بو شهيد قد ياخذ وشهيد ملتي خو كسين جو او بجارتن جبو وبدن كشتن خستن دنجي او دنجي ميراني دنجي وفاداري دنجي التزامي بقضيه خجوي دنجي فمرينن وخستن كسي غير يجي بترسينن جو شوباوي او شوباوي دا جوت بردوام نبي جبو ويجي خسارتك مزوم بتفكر سياسي كردي خسارتك مزوم بوج بارتياوي جملتي كرد تبار البيشو البيشيا ملتي خبونك بيشتوابو دهر كاركي دهر اوايكي جو تشيدو البيشيا جهد كارابو جبو عرديوا تكليب كسي عرب ومسيحية كرن جبو ما في ملتي خوا جبو مسلي ولات باريسي قهرمانك بو دهات نشاندان قو تم اوي حسابي مرني نتكرن دبر قضية ملتي خدا دبر ولات لي خدا دقو كسك نينا يعني بيجي ولا ابو علاء خطرك يسمى تشكيل دكي جبر التجارة حساب نتكر قو هناك دربك يجي ليدن او درباك ولو يحسب دربك غداري ببختي لي بدن ولو حسب تقو تما تم دايم تقو اختي امش كرديتي ردكن قالك خلك احترام ورزق نيج ما ربكي حقيقة دجين ابو علاش كردايتي ردكر نش حزب اخوتاني ردكر اجبر بمدرسه برزانيتي درابو سرخو نهج برزانيتي ممارسه كر واقع عملي دا نصر الدين وك كسكي كاركر وخباتكار تم ند ترصا وراستي دقوت وتم بقهرماني خباتكر وك كسكي لهنگ بو وك كسكي بيشيوان جبو حمو ملتي خو جبو اشتي جبو وك كسكي نتوي نبس كسكي بارتي تاني الخدنيه بفي اواي جانا خو كر خدمتانا توا خدا بس مخابن جاف سوري ودجمني خوين مج قريبون كسي خدمت وخبات انا تويت شوبين وازو جناب ملتي كرد راكن اوايا دمينن دل ملتي كرد هرتم وين نوجن بكن وين ديروكا ملتي كرد بمينن روناهي تا روجا ازاتي روجا نطرصا انه ايوري كشتن اني قرتن هردم شافي وينا الكردواريا ويبو ونتخوست هفالكي وينا تعدلي وقركن قبول لتكر يعني الكيدي بانا البنكونا كي بانا السردانشي كي بانا هناك بحثا كردي حزباوي كربانا بحثا برزانيتي كربانا قبول لتكر الا جوابي دابانا وبميراني جعفي نشكسي وام بي شيدي جبير ناكن جبر روجك جروجا خواندا باش بر كردواريا خوجي جبر حزب خوجي وام سونديت خن وام احديت دينا ملاطي خوجي حتى نقطة جمع البطامة نقطة خويج مال البطامة مالا بركت ما متيد هيا ام باي شوباوي ويا بارتي وبرزانينا ام سوزيت دينا ملاطي خو تفدا جبرق وام علمينا ام في خطاني كينا بردن وام الدوف شوبا ريكا برزاني بخبن وهجر هدفها عن حزباي وحزباي بيجكت وهجر هدفها عن قضيه بقضيه هردر روج بروج بيج كفنا ما بتقرا جبر لسر نهجك خرط لسر ربازك خرط ربازا برزانيه نمر وبابي على لسريا شهداء بني خدشو تشي بيش برقه تشي برزانيه نمر تشي قاضي محمد تشي شيخ سعيد تشي محمود حفيد وتشي شهداء شورشا سوري وك هذا ما مشعل تمو فديت على جيبك جنات والله انسانك مناضلك قومي بو انسانك خوي كارك فاقش بو والله ام كلك تشكري ويتكن وام بجنا خل بروي وشهيده تو ما تقرينا او جيب خيانات هاتا كشتن ام حيفاوي يتكن والله ام حيفاوي بو هاتا كشتن ترمي باك يه باكروان باوي علا لزيديوي گوندي كفريدانا ببشداريا كا جماوريا برفره جي خلكن دفري وهمو بيك هاتيان اندام و کادر و سرکرده و آلیگرن انجمن اجتماعی کردی لسوریه بخاک هات سپارتن. ایدی هر سال پرورین کردایتی و دوزا کردی سردانا گورا پاکروان باوی علا سنبلا آزادی و خبات و گوتنا راستیه دکن. بوگلان گورناوی دخملینن. شهید خواه شهید کرد و کردستانی جاردی ببیرو ساغدکن. وکو زار توایا کردن رسن. خودی باوری لکردستان سوریه ببیجه
ئەم قەت دەژبیر ناکەن پەکڕەوانی لە هەنگ. ماڵباتا برهگجی ئیدی درێژیە بخەباتە شەهیدێ سەرکردە نەسرەدین برهگدا دناوا پارتیا دەموقراتا کوردستان سووریا و ڕەفێن پێشمەرگەین لەشکەرێ ڕۆژدا بدەهان جوان و خۆرتێنوان درێژی بخەباتە ویدان و تەکەزیل سەر تەکوشین و خەباتە نەمر باوێ عەلا دکن چاوێوان لەرەیە گۆڤەگەرن کوردستانە سووریە و ئەو لە هیا ملەتێ کورد لە کوردستانە سووریە و سینۆرێن کوردستانێ بپارێزن. الشهيدة روني سترة بلند الشهيدة لهنجا چلنجا لوند الشهيدة روني سترة بلند الشهيدة نامري تو